Hello everyone, stuni ni khonjong vanuya lengle lhagao gimne le thil kidang camera footage sakona aniki modo ho su vet khom na le se khom na su ananei kitaw hite Jingka pungthum vel a hitain tiktukal case kitinu hin azal khun chunga panin hin thilgit la golgit hi aza thein chule awi chate ni jong hi aki chal he zengin ama jong a thodu in a bedroom a window panin chun agal benin a hi le a gate koro chu asamin akilo ole le zengin a hi Hila get ahung kilo jong hi ti zat khop set a hitain a hin ama in vel la hi a kho bel le na hi la thopal polama hin kidang ta in a ke hello mi avam khat hi anadingin a hi ama jong aki sawalin in sunglama achun anekinu hin hi chun anung vet kinin a hi le hi chemi ki mu lam dang ta su anum kit tapu in a hi aman jong a vel la su a kho vel le na hi le a ke hello ogin khat in hello ati hi a ke zai na hi Hichi ogin akiza zo in chun akot chu ahung ki chum pe ngalen amanu zong akiza valen police chu anakawin in vela so phate in ana check sa vin a hile ima animu povin a hi achute hele ningin hichilaya aki hello thillam dang ta ki mu hi ipi hintenati em nalunggel koman lamain sin Ani chanai YouTuber Ghostic Paranormal Investigation team kiti ho hin London now Stanley Hall kiti building ki sei gim nei ta hi export anabol guvin His building in 1993 kuma in designer team ta William from Robinson Stanley kiti pa hen anasa a hi in His building hi science lampanga zilna nei hodinga team zilna phata mun khat a hi in Sule his building asapa William hi 1999 kumin chun heart attack in anathita in a hi Ama anathita wangin hichlai muna anachi jingle na tong ho chun his building sunga hin William lhagao su anamuji bin a hi YouTuber Ghosted Paranormal Investigation timin jong hichlai muna chun investigation anabolovin Amon jong muntina chun camera chu anafit uvin hichlai building sunga dinga main hall room sunga chun table chung khan achun atawuvin Amho jong a hole movin William lhagao za chun amho la hung pangringin chun a seuvin a hele hitabang thillam dang ta hi analhungin a hi Who was that? Who was that? It was something moved here. It was a bang, wasn't it? Fell on the table, you feel it? Was it you, Peter? No. Well, it certainly wasn't me because I have my elbows on the table like this. And I'm sitting here like this holding the digital recorder. I haven't moved. As you can see, none of us move, and we feel the vibration go through the table. Amho jong atau khomovin a hele table chu ahung ki kiwingin amho jong ala wa table kiwing kham din chun akedong uvin a hele imu thei ma wong vin koi ma hin table hi akiu khapun a hi Who was that? Who was that? It was something moved here. Amon jong thilgit la golgit za chum chu anaza uvin chuin men hola akoyo a camera of footage sa konin chun hitabang thillam dang ta hi aniki mudoin a hi
hilaya hin veleu han kona hin ake hello li tawang mi avam phat achi pe hi ake mu thein a hi amho timin jong hi chi thil lam dang ta amu do chu analung dong thei hlewin a hi nangin hisla ki mu thillam dang ta hi hislai ina amu zul a sei ziu William lhagao chu hi intenati em ole thildang ipi gin mo theiding na nei em nalungel common lama an sei athum channain youtuber free devram kitipa hin ayena hin thilgil la golgit za chum ho hi anazazi in ahin ama hin ima hi don sein ananei zipu in nikhat hi ama jong music keyboard me akithim chuin a hi le hila chun hitabang deum lo ta thillam dang ta hi analhungin a hi Hallo? aki vot me van lai ta hi achamin ahung ki son ha in sule arum sunga thil ho zo si akile thang de du in tv ho jong hi acham chamin ahung ki hla in ama sang lai ta hin akot jong chu ahung ki kha pu hi nen a hele ama jong ki chat in a video kap chu anga in helai mun chu dal ha in anazam do ta in a hi a hin thil chu hi chanin hin ani ki chai puin namu thayam nangin hilaya hin veleu han ama pa hin anamu do lo arum ning langa hin aki hello muthim wanga thimjing mi khat hi adingin a hi nangin hilaya ki mu thillam dang ta hi ipithil chu hi intenati em chule ipi ati la youtuber present ina hi banga hi su si a hi jeng dem ali channain youtuber midwest go center kitipa hin Roser mun cemetery kitil han gem nei ta hi export agabolin thuki het dolin cemetery visitor ho tidan chu het theding dolin han mol vesoi ho tina hi cemetery visitor hon a saina chun aki hello number khat hin phone a hin bor ji in hichlai hlana mozali kiti muna konin chun a hung hu do bentin ahung ki sei ji e ativin am hon jong police ko ma chun a savin hichlai hlan mor chu avel velin check a volvin a hila imamu theding hi aum puin sule muslim han jong chu haita in lok akibolin asunga koima la imamu theding jong aum puin a hi hichlai local mi hon a seina chun hichi muslim sunga lhagao hi lhagao ki man trap spirit a hi ativin sule hila the muslim sunga ki bu hi local mi hon smiling jack tin jong amin savin a hi YouTuber Midwest ko santalin jong hisalai lhan mola chun pungkal khal lang hi export anabol le na hi la imamu do hi ananei puin
ama injong azona pena dingin the mausoleum than sungsu lim anala len a hi la hitabang thillam dang ta hi anamudo in a hi. Whoa, what the f? Oh my god. Oh my god, dude, I just caught a face. Holy oh my god. Dude, I just caught a face in there. Oh my god. Aman jong lim akap le na asun lamdang ta in mai ngan chang smiling face khat hi anakap duin ama jong anatizal he zingin a hi. Ama in jong hi chanin hin ananga puin smiling zek za asun thudo tham khat hi anane na hi la hilai asun hitabang thillam dang ta hi analungin a hi. Jack, if you can hear my voice, I know you're here. Tap on this window. Tap on it just like this. I don't know, guys. It seems like he's gone. Hilaya hin asay mabangin hin ahung kilek yu kinin ama jong ki chat in hilai mun chu dal hain a investigation board su ananga ta in a hi. Nangin the Muslim han sunga lhagao ki hendan le smiling jack chung chang thwa hi ipi lunggel na ni lunggel komal laman se. Anga chan nine youtubal albak hirsin masanga kum zakhat wal anake mangtalo factory sunga thillam dang ta anatu ho chu in sei ta bin. He them theina de win masanga athil tu masat pa chu cham cha anave khomo hite. Did you hear that? That was loud. What the hell? What the f*** was that? Hichinila a Chris sunga thilhung ho su amain jong achina sign anahedo theinai puin. Amain jong hoita hechi do theina dingin avelin hichilai building sunga sun investigation bolin anachi ki ni. Amain jong masanga thilgi lagogin anazat na le thil ana capsule do nai in nui lama asun asu kumin. Hilaya export aborna asun ama hin aza do lo la ahead do lo thil khat hi a viewer so hin anaza ovin a hi. There's a weird noise in this room. That's creepy. Nazat thayam nangin. Hilaya hin hoita an ngai le chun akhelo ogin khat hi akiza in a hin hi si ogin chun ipi asai a hi wangsu ake he thei pu in a hi. Weird noise in this room. That's creepy. Hichi ake hello ogin akiza azawin chun hitabang thillam dang ta hi analhungin a hi. It's nasty. What the hell is that? Something.
Chris aluchong don lai ta hen asukha thei ding thil khat hi ahung ki le lain Chris song a hlei phei wang wen achung lam chu aga ve na hi le ima mu thei ding hi anum kit pu in a hi a hin Chris in hichalai muna camera a fix na ku nin chun hitabang thil lam dang ta hi aniki modo in a hi Helaya hen ake hello van kanga ki van mi khat awa phei hi aki mu thein a hi Chris in zong hi chithel lam dang ta amu do chu ati na zal he jing in a hi suina ma zong hi chalai mun a chun cham khat aki cholin a phone chu a me le na hi le hit bang thil ki dang ta hi ana hlung in a hi Chris song mung sina to lai ta hin mu thailo thil khat hin a hin son thain ama zong hilai a chun minute som tabang kho thailo win ano min aung kha do in aman zong hilai mun chu dal ha in an si do tai hi chi thil so hi akidan na ta ki kha chu Chris si veleu han mineu them wang hilo a hi in a hin la ama hi ahung ki sot euzal hi vetna hi len thilam dang ta kha hi Chris in a saina zon ahung ki sot dan hi a force an a hat virgin in hin a camera lens le a phone display zo si su an chip hil jing in a hi chule ama zong a vela hilai muna nung chi kit lo hil ding in akiti min a hi I ham ta na hon zong a full video hi na vet num ba hila YouTube albak hirustin an hol le usun na muding o hi Agup san nine Reddit user get the best kitipa hin nikhat Amazon ina asanga umpe nin hin nga ki koina glass tank sunga nga ki koi ho so amain jong insta posting in chun video chu anakap len a hila a chun thilam dang ta khari amain jong anamudo in a hi gold ones. I called them Goldie number 2, the black one, and if you guys have any suggestions for names that. Hilaya hin aki hello kho zung ni hi ado hi aki muin Amazon a hlei phei wang ven amun chu aga ven chula ein bela ayu si chu hoi dewin amain jong a velen a hi la ima mu thei ding hi aum pu in a hi amana saina chun ape ni hin ko hem khat he ein sungai thil guding le thil su siding a hi hung a hi sen Amazon aga hlei doin a hi la ama changin la husan gin teilo chu koima cha chagin le chigin jong aza pu in a hi Amana saina sun khatwei wei komle hin wang aina hin thilgil agol gid ho hi anaza azida na hi asute hela khot khat ki mu hi aina thilgil agol gid hin simji la langjing lhagau chu a hi jeng dem asagi channain viva hantro kitipa hi Mexico gama hospital luita 1932 la anikisa kum somko walke mang hospital sunga Amazon awale na hi a phone a chun video anakap le in a hi ama in zong anungin hospital lui sunga a video kap chu a ve na hila anaki chal he zeng in a hi hilaya hin veule hin kidang ti in clinic nambal te na ko hin ake hello numai mel ki chat mel put ta khaden ama lam hi a hin ve in a hi ama in zong hi chi mu do in chun anati zabe si jengin insta lama chun anablo nin a viewers tampi chun hichlai hospital muna patient anathi ho lagau hidingin aging mo uvin a hi Agit san nahin meti megrazis kitipa hi amo ain wa en thilgil agol kit lamdang ta ho hi analhung zi in nikhat ain kuti jong vacation a achi do ovin ama le oi cha bo hi ain wa hin aum hanin hichine jana jong chun hitabang thil lamdang ta hi analhung pan git ta in a hi
What's going on? Hilai hin ake hello thil khat hin akot au hidam wang hidam khat hi achum chum jingin ama jong lungdong leti zapu min ake hei le in hi le hit bang thilam dang ta hi amodo in hi What the f is that? What the f was that? ama jong ti zale lungdong ta pumin chun ake hei le in hi la ain wang ba window kunin chun kichar te in mi khat hin anathim venin hi Hila ki mu ki sar ta lhagao hi ain ba lang jing le su si jing lhagao su a hi jing dem nang la kei jong heta bangin hin ini ki thim vet han nang heta la epidin mun isang ta di vem ki sar ta thil hlung a hi chuleloi te ho tu na ding in hin hi chanin a ki chai tai na hon jong ngailu na nei ta like subscribe share nei na bol pi ding bin ke hin ti mi video thale anaki mukit ta hoite